Dore uko imikino yagenze muri iki cyumweru tuvuyemo hano muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League. Niba uri kuza kunywera subscribe kandi video noza kuyikunda uze kunkandira like. Kuwa gatanu nibwo hatangiraga imikino y'umunsi wa 26 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport yari gukina n'ikipe ya Gasogi United, maze ubundi ikipe ya Kiyovu Sport itsinda Gasogi United ibitego bibiri ku ubusa. Ni ibitego byatsinzwe na Uyaremye Fidel ndetse na Rukunda Abdulrahman. Ikipe AS Kigali yanganije n'ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe. Ni Niyoniza Fred ku ruhande rwa Mukura Victory Sport ndetse na Sande Inemesit ku ruhande rwa AS Kigali. Ubwo aho hari kwa gatanu tunyarutse vuba kwa gatandatu hakomezaga uyu munsi wa 26 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ikipe ya Bugesera FC yari gukina n'ikipe ya Etincelle, maze ubundi ikipe ya Bugesera itsinda Etincelle ibitego bitatu ku ubusa. Ni ibitego byatsinzwe na Byishimo Varwa, Clement John ndetse na Rugangazi Prosper, maze ubundi ikipe ya Bugesera icyura amanota atatu ugoryo. Ikipe y'Amagaju yakinaga n'ikipe ya Polisi, ubundi ikipe y'Amagaju za kunyagira Polisi ibitego bibiri kuri kimwe. Ni ibitego bibiri byatsinzwe na Rashid Mapole ku ruhande rw'ikipe ya Amagaju FC, mu gihe ku ruhande rwa Polisi bamwita Ani Elijane watsinze igitego kimwe. Ubundi Polisi ikomeza gutakaza igikombe gutyo. Ikipe ya Armerek yaguye miswi na Rutsiro FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nayo iza kugwa miswi n'ikipe ya Gicumbi FC. Rayon Sport bigaragara ko igikombe rwose batangiye ukuzaho. Yari imikino yo kuwa gatandatu. Tunyarutse vuba tujya ku mikino yo ku ICYUMWERU. Ikipe ya Gorilla FC yari gukina n'ikipe ya Musanze FC, maze ubundi Gorilla itsinda Musanze ibitego bibiri kuri kimwe. Ni ibitego byatsinzwe na Traore ndetse na Ndongo, mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Musanze uwo bita Bioko Christine niwe watsinze igitego kimwe cya Musanze. Ubundi Gorilla icyura amanota 3 ku bitego bibiri kuri kimwe bya Musanze. Sibyo gusa kandi kuko ikipe ya APR FC nayo yongeye kuryama ku mwanya wa kabiri n'amanota yayo 52. Itsinda ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyatsinzwe ku munota wa 23 gitsinzwe na Hakim Kiwanuka, maze ubundi APR FC icyura amanota yayo 3 uguryo. Harabasigaye umukino umwe uri buze gukinwa uyu munsi ku wa mbere. Ikipe ya Al Hilal iri buze gukina ikipe ya Marine FC. Ku rutonde rwa shampiyona ikipe ya Al Hilal niyo iyoboye n'amanota 58. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikipe ya APR FC n'amanota 52. Ku mwanya wa gatatu turasanga Armerek n'amanota 49. Rayon Sport turayisanga ku mwanya wa kane n'amanota 43. Ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa gatanu n'amanota 42, mu gihe ikipe ya Polisi ku mwanya wa gatatu n'amanota 41. Igakurikirwa na Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 38, mu gihe ikipe ya Bugesera ku mwanya wa 8 n'amanota 37. Ikipe ya Musanze ku mwanya wa 9 n'amanota 36, iranganya na Marine iri ku mwanya wa 10 amanota 36. Ku mwanya wa 11 turasanga Gorilla FC n'amanota 29, mu gihe ku mwanya wa 12 turi busange Gicumbi ku manota 26, ndetse ikabinganya na Gasogi United amanota 23 ku mwanya wa 13. AS Kigali ku mwanya wa 14 n'amanota 25, mu gihe ku mwanya wa 15 ni Amagaju n'amanota 24. Ku mwanya wa 16 turasanga Etincelle amanota 22, mu gihe amakipe abiri ari mu mituku bigaragara ko nadacunga neza ashobora kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Rutsiro n'amanota 21, mu gihe ikipe ya AS Muhanga ni amanota nayo 21. Niwagera kuza kumura subscribe kandi video niba wayikunze uza kunkandira like. Ciao ciao.